Razgovaramo sa Branimirom Dakićem, glavnim urednikom, i Sandrom Gračom, tehničkom urednicom časopisa Matematika i škola. Ove godine Miš ima jedan okrugli rođendan. Možete nam ispričati više o tome? Da. Prije 10 godina je konačno sazrela ideja da se počne s objavljivanjem jednog stručno-metodičkog časopisa za nastavnike matematike i sve one koji su na neki način vezani uz nastavu matematike u školi. U projekt smo krenuli sa relativno malim snagama. Bilo je uglavnom okupljeno 2-3 ljudi oko toga i napravili smo jedan koncept kako bi časopis trebao izgledati. Dakle, zamišljeno je bilo da bude jedno zanimljivo štivo za nastavnike matematike s jedne strane, a s druge strane da je bude i velika pomoć u nastavi, u održavanju nastave matematike. Radi se o tome da je u čitavom obrazovanju u svijetu da su nastupile relativno velike promjene, do kojeg je došlo iz raznih razloga. Prije svega zbog toga što škola onako kakva je danas, a pogotovo kod nas, nije bila primjerena potrebama društva, nije bila u skladu sa suvremenim stremljenjima u domeni društvenih raznih djelatnosti i rada, a pogotovo nije pratila nekako trend u suvremenoj tehnologiji i tehnici koji je naglo napredovao, osobito u digitalnoj tehnologiji. Časopis smo koncipirali tako da pokriva razna područja. Dakle, prije svega tu je nekako na samom početku zamišljeno da ide jedan metodički rječnik koji je uređivao i radio profesor dr. Zdravko Kurnik, profesor metodike na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, sada u mirovini. Iza toga su išli prilozi nastavnika koji su neku ruku bili vrlo korisni jer su iznosili iskustva u radu tih nastavnika u školi, u razredu, ali s nekim novim metodama i nekim novim koncepcijama, kako se pojavljuju opisi određenih radova u timovima, određenih radova u recimo nekim seminarima, slične projekte su ljudi svoje opisivali i slično. Zatim slijedio, a u svakom broju smo to imali, zapis o primjeni računala u nastavi matematike, pri čemu smo nekako nastojali promicati jedan program razvijen u Austriji, a koji se proširio po cijelom svijetu, to je GeoGebra. Razlog je taj što je taj program vrlo moćan i što je besplatan, što ga svaki nastavnik može preuzeti besplatno sa interneta. Slijedili su prilozi iz povijesti matematike, iz svakodnevnog života, obilježavane su razne godišnjice i eto, to bi bilo otprilike kako je taj časopis koncipiran. Časopis je vrlo brzo zaživio, onda nas ima oko 1200 pretplatnika, što se smatra velikim uspjehom za časopis ovakve vrste. Vrlo je rado priman od nastavnika, primili smo brojne pohvale i nastojat ćemo i dalje da bude što raznovrsniji, zanimljiviji i korisniji za nastavnik matematike. Kakvi su članci dobrodošli za Miš? Obzirom na temu, obzirom na tehnički izgled, detalje? Sandra? Pa evo, drago mi je da mogu to spomenuti i naglasiti. Često puta u uredništvu nazovu nastavnici, profesori, učitelji u brizi kako treba neki članak predati, u kojem obliku, koliko visoko to mora biti uređen tekst. I onda ja uvijek kažem, imate ideju, stavite ju na papir, rukom napišite, nacrtajte i to je već nešto što možete poslati u uredništvo i mi ćemo od toga prirediti materijal koji će lijepo izgledati i biti će uređen za tisak. Jel? Dakle, poanta je da se ljudi okupe, da se ne ustručavaju pisati i da hrabro to svoje priloge šalju u uredništvo. Naravno, postoji ekipa koja će ih urediti, izlektorirati, čak i stručno
popraviti ako treba. I tu bi trebalo još jednom zaista pozvati sve da bez straha to i dalje se nama javljaju. Suradnja, ja sam tu kao zadužena za tehniku, dakle za sve te detalje i sve ove ideje koje je profesor Dakić imao, trebalo je nekako realizirati. I posebno mi je zadovoljstvo reći da je to bio onako klik na prvi pogled, mi smo se razumjeli i to je važno. I zato je taj projekt krenuo lijepo i dobro i vjerujem da je jedan mali dio za uspjeh zaslužan i taj dobar štimung i razumijevanje zapravo, da tako kažem, u svemu tome. I ja sam u Element došla nakon rada par godina u nastavi i u početku sam mislila da će mi ta nastava jako nedostajati, ali evo, kroz Miš sam ostala u tome, i u školi, i u nastavi, i u matematici, i to mi je posebno stvarno najdraži posao od svih koje radim u Elementu. Dobro, mi smo zamislili da časopis stvaraju sami nastavnici, dakle da to bude nekako odraz rada u školi onih najboljih nastavnika i na taj način da bude prisutna nekakva ideja i za druge ljude koji rade u nastavi. Pa pozivamo i ovom zgodom sve koji žele i imaju smisla surađivati da pošalju svoje radove, vrlo rado ćemo ih objaviti u Mišu. Dakle, ja bih samo dodala onako, postoji web stranica Miša, mis.element.hr i sve podatke i naše kontakt, mailove, adrese, telefone, sve se može tamo pogledati, pronaći i... Sada još otkriti koji sadržaj se nalaze na web stranicama Miša. Da, to je novost, to je nedavno su zaživjele te stranice. Napravljene su s namjerom da se svi stari brojevi stave na internet i da budu dostupni, da se lako mogu pretraživati. Ali, dakle, trenutno su na internetu svi članci i sadržaji prvih 8 godišta. Ići će to i dalje, dakle, uz papirnato moći će ljudi prolistavati te stare brojeve, čitati. I to je jako vrijedno, velika je to stvar. Za Miš pogotovo, često ljudi pitaju: halo Sandra, daj mi onaj stari broj Miša u kojem je to nešto bilo objavljeno, zanimljiv je bio članak i tako, ja bih to još jednom pogledala. Korisno će biti mnogima koji se pripremaju za te stručne ispite i polaganje, pogotovo ta rubrika iz metodike, iz rječnika metodike i metodika, jer na jednostavan način će imati na jednom mjestu sve članke iz te rubrike gdje će moći se pripremati za te stručne ispite. A kakva tajna veza postoji između stručno-metodičkog skupa u Istri i Miša? Zapravo Miš se pojavio na prvom stručnom metodičkom skupu koji je organizirao Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra u Rovinju 1999. godine. I nekako smo sentimentalno vezani uz taj skup, jer tu smo jako lijepo bili primljeni i prihvaćeni te prve godine i to nam je puno značilo za poticanje rada i nekako ta suradnja je potrajala. Interesantno je da ta podružnica izrazito aktivna i u toj se podružnici vrlo kreativno radi, tu je mnoštvo kojekakvih aktivnosti i te aktivnosti su našle isto svoje odražaje na stranicama našeg časopisa. Kakva budućnost čeka Miš? Svjetla budućnost. Hvala vam na razgovoru. Živjeti još dugo.